ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ଉଠିଲା ଲଗ୍ନ ଥାଳ। ଜୁନ୍ 11 ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି। ଆରଡି ପୀଠର ଅଧୀଶ୍ୱର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟା ପିତା ଗଦାଧର ପାଢ଼ୀ ବରପିତା କେଦାରନାଥ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ଥାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ପୀଠ। ଭୋର 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ସରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସକାଳ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମମି ବାବାଙ୍କ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାବଳ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଥାଳ ଉଠିଥିଲା। ଯୋଡ଼ି ମୋହୁରୀ ସହ ଘଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲଟ ଚାମର ଦ୍ୱାରା ଲଗ୍ନ ଥାଳ ବରପିତା କେଦାରନାଥ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘରୁ କନ୍ୟା ପିତା ଗଗଦାଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଜା ରୋଷଣୀ ସହ ଲଗ୍ନ ଥାଳ ନଗରୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗ୍ନ ଚିତା ଓ ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଦିନାଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ନୀତିର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜି ଲଗ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହର ଉତ୍ସବ 11 ତାରିଖ 11/6 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। এই যে আজ যে লগ্ন কার্যক্রম আরম্ভ হল লগ্নরে বিশেষ করে কীর্তন ঠাকুরঙ্কর নাম কীর্তনরে লগ্ন আসিলা। লগ্ন আসিবা পরে দেবদম্পতিক বিবাহর দিন এবং সময় স্থির করাগলা। দিন সময় স্থির হওয়া সঙ্গে সঙ্গে বাবা আখণ্ডলমণি যে সৃষ্টির প্রথম পিতা যে সৃষ্টির প্রথম মাতা মা পার্বতীঙ্কর যে বিবাহর উৎসব পাই जो श्रद्धालु भक्त मैंने जोग देते विवाहर कार्त्यायनी मतर विवाहर आज प्रथम है लग्न लग्न पर 11 तारिख कि बरधरा जीव ये बरपिता घर ये बरपिता घर ये बहुत दिन पूर्व मानसिक रखते कि केमी बाबा को गोटे बाहर करी से बेदी पर बसमी से जो कनक बेदी केड़े बड़ बेदी से हजार हजार लोक देखुवे बाबामणि आ माँ पार्वती विवाहर ये बहुत गुटे कल्पना कल्पना आज पुरस्करण करने जाऊँ से आज लग्न है लग्न बर्तमान पढ़ाऊँगी पढ़ा सरला काली कतरू घर अरुआ चलो ये खाइबे ब्राह्मण मैंने अरुआ खाइबे कलश बसब जो दिन बाहर से दिन कलश बसब चिता पड़ब प्रत्येक ब्राह्मण घर अरुआ खाइबे बरधरा जीव। ए लेखा सर्वसम्मतिक्रमे उपस्थित थिबा समस्त भक्त सेवायतଙ୍କ घरे पाठ कराजिबा परे पुनर्बार बरपिताଙ୍କ घर अभिमुखे बाहरिथिला लग्न चिटा उथाळ। बरपिताଙ୍କ घरे स्वागत कराଯାଇ लग्न चिटा ओ पाठ सह गुआ मंगला नीति कराଯାଇଥିଲା। ए मंगला गुआ ओ निमंत्रण पत्र पीठ समेत पड़ोशी जिलार समस्त देवादेवीଙ୍କୁ बंटन कराଯିବ। एथिपाई मंदिर और जिला प्रशासन पक्षरु समस्त व्यवस्था कराଯାଇଥିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट साळंदी समाचार।